Assalamu alaikum. Hande ko le 2 octobre 2024 haray ɗon andi ko hande woni fête indépendance la Guinée on. Guinée heɓi hande duuɓi 66 gila ɓe hetti indépendance. Ɗon andi noon sayinde fête indépendance hewti wo président o ƴettay konngol opposant ɓe ɓen fof mo kala ƴettay konngol. Haray en attoray Alhaji Cellou Dalein Diallo ko honɗum ɓe inni. Cellou Dalein inni wo ɓe weltanike kala darinoɗo fiino Guinée hettira indépendance. Ɓe weltanike kala votunoɗo fiyo Guinée hettu indépendance. Ɓe inni noon fewndo ɗo ko ɓurno fottude e nder Guinée hara ngu laamu jaggu alano Guinée, hara ngu laamu doole alano Guinée. Foti hara Guinée fewno tun e hetti hoore maɓɓe wo harayno ko jannguɓe no leydi ndi jogitorte, anduɓe no coopération ji waɗirte, anduɓe affaire diplomatique ko ɓen potuno jogitade Guinée anda ko honno gérirte. Wo harayno fewno ɗo Guinée développino ɓuri ko fewndi ɗo. Ko ɓuri tardinde Guinée ko tawata ko ɓe sooriɓe woni arde jooɗo ko jullere ko tawata ɓe janngana fiimum. Ko ɗum Alhaji Cellou holli. Alpha Condé kankadi o toonno konngol seeɗa o inni ko hande woni le 2 octobre fête de indépendance la Guinée. Ko hande Guinée heɓi 66 ans joni ɓe hetti hoore maɓɓe. O wi'i noon o organisation organisaɗo e ngol ɗo fi o fête indépendance wo Mamadi Doumbouya organisirali ɗum ɗo fi waɗugol fête indépendance. Ko organisiri ɗum ɗo wo ko fi hollugol yimɓe ɓen mo mari doole ko o neɗɗo anduɗo no leydi jogitorte ko ɗum o woni hollirde yimɓe ɓen fi élection ji ɗin yoɓe newnanmo o wona candidat fi yo laamo yo yimɓe ɓen hoolomo. Ɗum woni ɗum ɗo wo ko propagande Mamadi Doumbouya organise ɗo wona fête de indépendance. Alpha Condé ko ɗum holli. Haray noon o groupe FNDC iɗon andi Messe Bawuri o yaltuno kankadi o holli wondema fi nangegol Billoba e foninke mange wo hay kamɓe hiɓe humpa ko honno ɓe nangira ko hombo nangiɓe ko honto ɓe woni. Bawuri o inni wo himo tori yimɓe ɓen fof kala yi'uɗoɓe ma kala anduɗo ko honto ɓe woniri yo waɗuɓe hito ko sabu gouvernement on anda fi maɓɓe few ɓe anda ko hombo nangiɓe ɓe anda ko honto ɓe nanga e ko honto ɓe naɓa. Joni kanko Bawuri himo holla ɗum ɗo himo yaha kadi ko Nations Unies to o inna wo Guinée hino timmini sécurité o wallitoto Haïti ko fotata e 650 policiers o wallitoto Kenya ko fotata e 400 policiers. Emo andi ko makko yimɓe hino kinappede ton, yimɓe hino warede ton, ɓe timmina sécurité ɓe inna ɓe wallay goɗɗo goo fi sécurité. Ɗon andi o wiyeteɗo Sékou Kounduno ko o yaltunoɗo Guinée fewndo laamu Alpha Condé o ɓittinano ha menace ha o dogi o yaari ton e Allemagne. Ɗon andi hande hari heɓe marno organisation ɓe wi'eteɓe droit de l'homme ɓe jogitiɓe fi haqqeji bani adama ko hoore leydi ɗo. Ɓe ƴetno ton konngol o inni Billoba e foninke mange ɓen hiɓe nangano hay e goto haalali fiimum. O inni wo Union africaine e CEDEAO e Nations Unies hiɓe du'a haalande Mamadi Doumbouya gouvernement makko on yoɓe haala yimɓe ɓen ko honto Billoba e foninke mange ɓe woniri. Sékou Kounduno ko ɗum ɗon holli. O maire ko commune Matoto kankadi o yaltuno o inni wo kala jeeyaɗo e on commune ɗon fof yoɓe yaltu ɓe welto par ce que Mamadi Doumbouya hino wallitiɓe hino tammitiɓe wata goto heddo fof yaltu hollira hiɓe yiwde nafa ko Mamadi woni ɓe nafude. Goɗɗo kadi wiyeteɗo doyen Ismaila Condé on noon kadi o ƴettuno konngol o inni wo himo welti hande ko tawata himo tawa e wotuɓe fiino Guinée hettira hoore mum fiino Guinée jeyira hoore mum. O wi fewndo Guinée landoto hoore mum hari o fewndike fi wotugol o tawano e wotuɓe ɓen 1958 o tawano wotugol. O wi fewndo on tuma noon hari ko Guinée wiyete Guinée woɓa Sékou Touré laamike premier mandat makko on wo o golluno Guinée janaɓe ɓe respectuno Guinée mbuuɗi maɓɓe ɗin har no mari doole siɗa janngude ko école a sodata bikku a sodata kaye école a yoɓata kala ko yaltuɗa hara hiɓe teddinma hiɓe hokkuma respect. Guinéen si yalti yeehi e leydi jananiri Allah dandu o mayude ton haray ndin leydi ɗum no maapi ko honno gerdata ha laɓɓinana Sékou Touré ko honno on ɗon feƴƴiniri ko leydi makko ton. Wo few noon tuma hari Guinée hino wondi e sécurité wo sa nani ngal angal sécurité ɗo fof ko ɓaawo Sékou Touré woni. Sa nani heege ko ɓaawo Sékou Touré wo si tawi Sékou Touré hino wuruno wo harayno nini
Guinée hino timmini sécurité, hino timmini courant, hino timmini ndiyam, hino timmini usine ji o sabu fewndo makko hari ɗin ɗon fof hino timmiti. Haray information ji men ɗin ko ɗo wonɗen ɗi hannude.